icyizere cyawe muri sisiteme yo muri Amerika kikazamuka. Ni nk'inyangamugayo, nicyo bita credit score. ni credit score zizamuka, n'ubunyangamugayo buzamuka. Sasa rero iwacu ku mugabane wacu wa Afurika baravuga turiya muntu ni inyangamugayo, bakamureba gusa igihagararo, bakavuga turiya muntu ni inyangamugayo. Hano muri Amerika inyangamugayo bazirebera muri mashini. Sisiteme yawe ni ukuvuga bareba ubuzima bwawe bwose buba bushingiye ahantu hose ugiye muri state, bakubitamwo bakakureba. Dufate iri casting ni ikintu kabisa mbashishikaza, apana refinancing. Tuzayivugaho ubutari casting ni nziza pe, igabanya, reka mbakonjereho bukeya wenda mbaheze ka tips bukeya. igabanya ubwishyu bw'ukwezi. Iyo wakuyemo irya PMI waramutse yarabaye 0, ya ngwate yabo warayibahaye yose 20% ukayigeza, ni ukuvuga wewe uja muri banki yawe ugahita ubabwira ati ndashaka kuri casting. Ico gihe bahindura kontra, ya kontra mwari mufitanye ya deni mugura bwa mbere ubaheza ibihumbi 10 tuvuge by'amadolari, biterwa na banki yawe, babaza ko ifite programme, warangiza ukabwira ndashaka kuri casting inzu yanje, kuri casting niko gukata ideni kuri katamu. Barongera bagakora amortisement yayo, bakareba uko wishuye biki byose, barangiza ugasanga nimba wishuraga 1500 washira 10,000 bigahita bimanuka cyane, ugasanga wenda ugize hari abahaye bishura wenda amadolari 700. Umaze kubona umurimo, akazi, umaze kugira konti ya banki, uragenda muri banki yawe ukabasaba kugweza iyo credit card y'ideni ritoya n'amadolari 500, ukaza uyakoresha, wakoresha 50 ukayigarura ku gihe, wakoresha 100 ukongera ukarigarura ku gihe. Noneho bigenda byinjira muri histoire yawe, mu mateka yawe ko wagiye wishura amadeni. Ndimo ndabwira wenda abantu bakiza. Ikaze mu isomo ry'uyu munsi, nkuko bisanzwe amazina ni King. Twagarutse mu isomo, tugiye kuganira n'umutumirwa wacu uyu munsi, ariko mbere ko dutangire kabanza twibwire. Murakoze cyane King kutwegereza tukomeza tuganira. Ubundi nje nitwa Ndihano Innocent Gipiro. Ubusanzwe turuka mu muryango mugari wa Kinyamurenge, iwacu hari muri Congo, ariko nyine tuye hano muri Amerika Zunze Ubumwe za Amerika, muri state ya Indiana. Aho niho ndi n'umuryango wanje kuri none. Urakoze. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo imibereho y'abimukira muri Amerika. Buri birebye abantu bavuye muri Afurika bakaza ino, ubona babayeho gute? Urakoze cyane kuri iryo somo ryiza. Mukuri imibereho iranyuranye. Iyo ugeze muri bino bihugu biteye imbere, cyane cyane bimaze imyaka magana n'amagana, akenshi usanga uko twibwiraga atari ko bimeze. Usanga imibereho iratandukanye rwose. Buri muryango uraza ukaba wagira ku buryo bwiza bwo kwintegra muri integration y'ibi bihugu. Hakaba n'abandi usanga imibereho ibagoye, kandi mukuri ari ibihugu by'amahirwe ndetse bifite opportunities zitandukanye. Biterwa rero n'uburyo umuntu atangira inzira yo kwintegra, gukora integration. Ndibaza yuko ako gace uvuze k'imibereho itandukanye yo muri Afurika n'iya hano dutuye muri Amerika niyo turi bwibandeho, ariko mbere namwe ndashaka byibura udoreze nk'urugero rw'ibintu 3 bitandukanye bikorerwa muri Afurika, imibereho muri Afurika, ndetse n'ibintu 3 bigaragaza imibereho hano muri Amerika bitandukanye. Urakoze cyane. Urabona tukiri muri Afurika, ku mugabane wacu wa Afurika, umugabane mwiza cyane, n'ubundi tukomeza tuvuga ko ari umugabane mwiza, nubwo wenda ibibazo bitagenda bibura, ariko mukuri ni umugabane mwiza. Urugero wenda nko mu mugabane wa Afurika bahatuye, cyangwa se twese aho twavuye, usanga imibereho yaho iri muri standard, iri hagati. Usanga ushobora kugira inzu, waba warageze nko ku nzu warayubatse ugize amahirwe ukabasha kugera ku nzu yawe, byibura ugasanga imisoro y'iyo nzu iri hasi cyane. Ugasanga byibura bo barasora ku mwaka andi mabire nayo kurya,
ugasanga byibura cost ziri hasi. Ndavuga ku batuye mu mujyi wenda nk'abatuye muri ville mu mijyi, ariko nk'abatuye nko muri za village usanga ari byiza, uragenda ukavoma ku ruzi, ayo mazi ntuyagura, ni Imana yo yarashizeho imigezi, ukazamuka iwawe ku nzu nta kibazo, urashobora kwimura inzu ukayijana mu kindi kibanza, ubutaka ugasanga bumeze neza. Ariko muri ino bihugu ndagira ngo ntawe ushobora kubona watura hadasora, ariko muri Afurika hari ahantu ushobora kubaho rwose ukabasha kwimuka, ukavanya inzu yawe ukavata hano hantu hamaze imyaka myinshi, ukimukira mu kandi gace keza wahisemo ugatura. Ndavuga ahantu kure muri za village, aho niho wasangaga abantu bafite ubutunzi buri stable, gusa ikibazo nabwo amafaranga ntagume kuzenguruka cyane. Ariko hariho habaga nk'abakire, usanga umukire afite amafaranga yiwe, ariko hari umutunzi atari umukire akagira ibintu, ariko ugasanga imibereho yiwe ni kimwe n'udafite ibintu. Ariko mu mijyi nko muri Afurika mu mijyi usanga imibereho yaho iragoranye ku muntu utagira inkamu, ariko nk'umuntu ufite inzu usanga byibura ama bills cyane amuhangayikishije ni ukurya, kubona nyine amafaranga ashobora kumutunga mu kwezi. Ariko byibura standard y'ubuzima, nubwo tuvuga ngo bino bihugu nibyo bigize, usanga stress ntataba stress, ariko cyane muri Afurika usangaho umushahara wabo n'ubukwezi nimba ahembwa $100, arashobora gufata inzu y'amadolari 300 n'urugero cyangwa 500. Urumva deje umuntu ufashe inzu y'ukwezi y'amadolari 500 buri kwezi, deje aba yagiye muri level iri hejuru. Mu gihe hano ho usanga ibyumba 3 ashobora gukodesha ibihumbi hafi 1800, biterwa na zimbuko ubutuyemo n'agace ubutuyemo. Nicyo nashaka kuvuga, kuko na hano muri Amerika wenda icyo navuga, hano muri Amerika imibereho yaho urashika ugasanga ni umujyi umaze imyaka wenda 100 ubayeho, wowe bakawuguturamo nk'umwimukira. Isoko wahiramo, abaturage baho bafite ibinyejana bahatuye, noneho ugatangira gushaka integration yo kumera nkabo kugira ngo nawe ya mibereho yawe izamuke. Icyo gihe bikakwihutisha gufata ibihenze, noneho wakenera kujya mu bintu bihendutse, noneho bigatuma utagenda kuri standard y'ubuzima. Urugero, nimba utunze imodoka ugasanga ya modoka wenda uyiguze ya makeya, wenda utuye ahantu h'imbeho ugasanga iragenda ipfa, bigatuma winjira mu ideni ryo gufata imodoka ikomeye ishobora guhangana n'ubukonje n'imihanda. Rero bikakwinjiza deja muri stress kazamukaho bukeye. Rero iyo integration nico kibazo kiba kigoye abimukira mu kwinjira mu mibereho yabo basanze abanyamerika bwite, imibereho bari basanzweho yabo, bafite ibisekuru byinshi. Ariko twebwe noneho utangiye ku izero kubusa, noneho rero ugatangira ku $100 ukazamuka ukagera ku modoka, ukagera mu mibereho yabo, noneho bigatuma wa muryango deja utangira gukora cyane kugira ngo ubashe kwinjira mu buzima bwa integration. Iyo integration rero iyo utayinjiyemo neza ushobora guhura n'ibibazo byinshi byo kunanirwa n'igihugu ndetse no kucanga. Ariko ni igihugu c'amahigwe, ni igihugu c'ama-opportunity. Hari akantu wavuzeho nshaka to developer, kuko iyo umuntu ageze hano atangira kuri zero, kandi baza yuko iyo nganira n'abantu benshi ikintu cya mbere bavuga ubutunzi baba bakeneye no kugura inzu. Ndashaka ngo tugane kuri icyo kintu cy'inzu, kuko no muri Afurika hanini abantu bagagoye no kurya naho kuba, cyane cyane aho kuba. Reka tuvuge kuri ako kantu. Iyo urebye muri rusange imibare y'abantu bagura amazu muri Amerika, nubwo baje bagatangira kuri zero, igenda yongera, igenda igabanyuka, irimo hagati, wibona gute? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ufashe we nk'iyo mibereho ya hano muri Amerika, abantu barashika biterwa n'umuryango. Hari uzana abantu
umuryango we ukaba ari umuryango mugari munini, ugasanga wenda ntashobora guhita yinjira mu nzu ya house cyangwa se inzu isanzwe itari apartment, akaja mu nzu zo gukodesha bamuhitizamo, noneho wa muryango ba bantu bafite bakaba benshi bitewe n'ibyumba kugira ngo abana bakwigwe. Noneho bikaba ngombwa kuko abasha gufata inzu y'ideni. Inzu y'ideni rero ugasanga ya nzu yari akodesha iramuhenze cyangwa se ntimuhenze, ugasanga quartier atuyemo ni quartier itari nziza, uko ihendutse ya quartier niko n'abana bakura nabi, babana nyine usanga umwana yari muri quartier nziza abasha kuvamo umuntu muzima, yabana na ya quartier y'abantu batuye ahantu h'amafaranga makeya, ugasanga abana bagiye mu biyobyabwenge, ugasanga abana barangiritse. Ariko rero iyo ateye intambwe akabasha kugura inzu akayinjiramo neza, akafata ideni neza, hano muri Amerika biramufasha, ariko biterwa nuko yinjira muri iryo deni agiye gufata hano muri Amerika, kuko ni ikintu cy'ingenzi kumenya uburyo utangira gufata ideni hano muri Amerika. Iyo umaze kugira igitekerezo cyo kuvuga ati apartment ibaye ntoya bitewe n'umuryango ufite, cyangwa ukagira nyine yuko ushaka gutera imbere bitewe n'akazi ufite cyangwa n'icyerekezo wihaye, nk'umuntu ushaka kugura inzu ni ibihe bintu agomba kwibandaho? Ugitangira gutya gutekereza inzu ni ibihe bintu bya mbere ugomba kwibandaho? Urakoze cyane. Kuko umuntu ukiza w'umwimukira haruza asobanukiwe yarize, agashobora kugira information, amakuru. Ikintu cya mbere ni ukubanza kugira amakuru, nta kwihutira kugura inzu ngo wamuvuga gusa ngo ndamashika ngo ngende ngo mbaze umuzungu ngo sinzigura gute, sinkakujya kwiwacu. Iwe arakubwira ngo ni byiza, ariko utagira information, amakuru ahagije y'uburyo inzu zigugwa, cyane ubaze n'umuntu musangiye umuco usobanukiwe neza, umaze igihe muri Amerika araguze inzu, akabasha kuguha icyerekezo cyiza. Ariko nk'icyo kibazo warumvaje ate se umuntu agiye kugura nk'inzu muri Amerika yatangirira he? Ikintu cya mbere ni ukubanza kubaza abaziguze, bazifite, bazitunze, bamaze kuzigura, ibibazo bahuye nabyo iwe akabimenya, kugira ngo naje kugura inzu atazabigwamo, kuko azaba afite amakuru ahagije. Kandi apana kuvuga ngo njewe ngo ntawe nobaza. Nutamubaza igihe kiri imbere uzasanga winje muri system utazivanamo, unamugarukire kumugisha inama. Kandi noneho urangize umugarukire kumugisha inama, tewe ngiraga inama noneho byakomeye, ya deni nafashe ry'inzu rimereye nabi, sinkiba mu nzu narayiguze, sinkiraramo sinkirara muri iyo nzu naguze. Rero mbwira inama, urumva uja kumugisha inama kera bigeze kure. Ariko iciza intambwe ya mbere ni ukugira amakuru, kuko turi mu kinyejana nyine cya information cy'amakuru. Ugura amakuru ukayegeranya, ukabaza abaguze inzu, bakakugira inama nziza, bakakubwira ati twe twaguze inzu twahuye n'ibi bibazo n'ibi, wowe icyo wakora ni iki n'iki. Ukabaza nka batanu bafite imyaka inyuranye muri Amerika bagiye bagura amazu, hari abayaguze bakayasubiza, hari n'abayirimo yananiye yabatejeje ibibazo akabateranya ndetse no mu rugo. Ariko ngiye cyo navuga ni ukubaza, kugisha inama mbere yo kugura inzu. Ikintu cyose kijanye n'ideni rya Amerika, yaba imodoka, yaba ikintu cyose gifatira ku ideni, ubanza kugisha inama bagenzi bawe basanzwe cyangwa inshuti zawe zindi. Ariko icyo navuga nuko muri Amerika ni igihugu cya capitalist, ni banyamwigendaho. Iyo murangije gusinyana gusa akabona urasinyana akabwira ati ngiriya kofi cyangwa ngiriya soda iyakire, barangiza mugasinya impapuro akigendera. Ubwo cyo ntabwo wongera kubona umuntu uza kukwishyuza, wishuzwa na system. Wagera ngo nishucagiye yanzu waguze, ushobora kwita ukazurara hanze muri za company mu mirimo kugira ngo ushake amafaranga yakoba, ukabaye imbata y'amadeni. Ariko ni byiza rero kugisha inama neza, ukamenya amafaranga ufite, ukamenya amafaranga ugiye gushira ku nzu, kugira ngo ubwishyu bw'ukwezi buzakorohere, ndetse n'igihe abana bamaze gukura bamaze kwigendera bagiye mu ngo zabo nabo
ukabasha gukora we n'umudamu mukishura inzu ndetse mukayinezererwamo. Hari ijambo bavuze ngo kugisha inama, urumva iryo generale, ariko ndashaka ngo muri iri somo twigisha abantu inama bagisha bagiye kugura. Yego, inama bagisha, umva amakuru aba ari menshi, kandi ubagishije abo bantu batanu, reka noneho ube umwe muri bo. Tuvuga umuntu agiye kugura inzu nk'ibihumbi 500. Ikintu cya mbere agomba gukora ni iki? Ikintu cya mbere kugisha inama siko ryo kwacuga noneho ko muri Afurika ngo ngansungura gusa ngo nimba no kwifatira ideni. Oya, hari ibintu bijanye n'ideni bisetinze binyuranye ku modoka, ku mazu. Ariko warumbaje ikibazo cy'inzu, hari ibintu ugomba kugishamo inama. Ugisha inama inzu uko bayigura, icyo ni icya mbere, n'agace ushobora kuguramo inzu. Ibiciro by'agace biranyuranye. Agace karimo umutekano mwinshi karahenda, agace karimo umutekano mukeya karahenduka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, agace karimo umutekano mukeya, igihe nawe ugiye kuyigurisha ibura abayigura kuko ntibazagura hari umutekano mukeya. Aho agace nako keza karimo umutekano mwinshi, keza kari safe, karimo umutekano mwinshi, nawe igihe ugiye kuyigurisha abantu barayirwanira kubera kuko ya zimbu ko dutuyemo ari nziza, bigatuma ya nzu yawe igira value cyangwa se agaciro igihe cyawe nawe uzakenera kuyigurisha. So ikintu ugishamo cya mbere inama, ugisha muri mortgage cyangwa se ideni ry'inzu ririmo ibintu byinshi. Harimo amafaranga ushira hasi, ni nk'ingwate, down payment. Ni down payment mu Cyongereza, ariko mu rurimi rwacu abantu bumva ni amafaranga ushira hasi, ni nk'ingwate. Ni nk'ingene uja muri banke ukavuga ati se niko ufite kugira ngo tuguhe ideni twizere, bakabura ati mfite ikibanza kaba ingwate. Hano uko tudafite ibibanza kandi ugiye kugura ya nzu noneho udafite ikindi kintu, babanza kugusaba ikintu ca mbere, nuko babanza kureba uko wishura ni madeni wagiye ufata. Kuvuga ati turebe amateka yawe ugeze muri Amerika, hari amadeni wigeze gufata urayishura utarabaye bihemu ugahemukira bagenzi bacu baguha amadeni. Bakareba amadeni wafashe, ayo madeni rakubiye mu kantu gatoya kitwa credit card, cyangwa se ni ideni baguheza muri banke ritoya, ukazubasha kugura ibintu ukishura, ukagura ibintu ukishura, bikazamura amanota yawe y'icizere. Icyizere cyawe muri systeme yo muri Amerika kikazamuka. Ni nk'inyangamugayo, nico bita credit score. Ni credit score zizamuka, n'ubunyangamugayo buzamuka. Sasa rero iwacu ku mugabane wacu wa Afurika baravuga turiya muntu ni inyangamugayo, bakamureba gusa igihagararo, bakavuga turiya muntu ni inyangamugayo. Hano muri Amerika inyangamugayo bazirebera muri machine systeme yawe. Ni ukuvuga bareba ubuzima bwawe bwose buba bushingiye ahantu hose ugiye muri state, bakubitamwo bakakureba, bakareba uko witwara, bakareba nimba utaragonze utwara imodoka, bakareba nimba utanywa ibiyobyabwenge za DUI, baragwaye amatike menshi, bakareba muri sante yawe uburwayi ufite nabyo biba bifite record yabyo, bakareba education, ibintu byose, bakareba n'amadeni noneho uko wishyuye amadeni. Ibyo byose ni kimwe na kwa kundi bavuga ntugera mu ijuru ngo ibyaho byose bizaza kwitabura babirebe. Hano muri Amerika ntabwo ushobora, ibyaho byose barabireba bakavuga ati aka kantu ateye atyo. Rero ku ideni niho twari tugarutse ry'ubunyangamugayo, bareba uko wishyuye amadeni. Ni ukuvuga bareba uko wishyuye ideni, andi madeni matoya wagiye ufata, nimba ari imodoka warayishyuye neza, bakareba ko wafashe ibintu mu masoko ku madeni ukabyishura. Ibyo bikatanga icizere cyo kuvivura ko bagomba kuguha ideni ry'inzu. Icyo ni kimwe cya mbere. Icyo navuga utaragera kure, bavuze ariya amafaranga ushira hasi. Yego. Ariya amaziki mu buryo bw'uko utanze make wowe nk'umuntu ugiye kugura bigufasha iki?
yego icyo ni cyiza turakigarukaho, ariko kuri kiriya twari tugiye kurangiza cyo kuba inyangamugayo kugira ngo barebe kuri inyangamugayo nuko uko wishura amadeni, icyo kigufasha guhita kizamura amanota yawe igihe ugiye kugura inzu, bikagabanya icyizere cyawe kikazamuka. Icyo cyizere nacyo gitanga amanota mu gihe baba bakora gufata ibyemezo byo kuguha ideni. Noneho rero iyo wageze hano muri Amerika bwa mbere, ikintu ugomba kwihutira ni uguhita umaze kubona umurimo, akazi, umaze kugira konti ya banki, uragenda muri banki yawe ukabasaba kuguheza iyo credit card y'ideni ritoya n'amadolari 500, ukaza uyakoresha, wakoresha 50 ukayigarura ku gihe, wakoresha 100 ukongera ukarigarura ku gihe. Noneho bigenda byinjira muri histoire yawe, mu mateka yawe ko wagiye wishura amadeni. Ndimo ndabwira wenda abantu bakiza muri bino bihugu bataratangira kumenya ibyo bintu byose, ariko hari abahari babimenyereye. Ikindi rero, wegera abagenzi bawe usanze bakakwerekera utwo twose, utwo duconco twose, kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Icyo warumbajije cyo gushira amafaranga hasi. Ikindi cya kabiri rero, iyo bamaze kukwemerera bagasanga uri inyangamugayo mu gushira amadeni, bagusaba ingwate. Bakagusaba ingwate ugomba gushira kugira ngo byibura banki yaguhaye ideni igihe uzaba wananiwe batazaja muri asara cyangwa mu gihombo. Icyo gihe rero ushira amafaranga hasi. Nimba utanze ibihumbi 350 by'amadolari, akaba ariyo baguhera ku nzu, ni ukuvuga ugomba gushira hasi ibihumbi 70, ariyo 20%, 20%, 20% y'iryo deni baguhaye. Ariko bo aho niho hari ibanga ry'ideni rya Amerika. Tibifuza ko wowe uyageze, bashaka ahubwo kutanga 5%, yewe na 2%. Noneho icyo biguha ni iki? Wowe uravuga ati ni abantu beza banyorohereje, bampariye bambwiye ngo ushire hasi makeya, ngo bambwiye ngo ushire 5. Ariko nimumara gusinyana bo bakagenda, ubwushi bw'ukwezi cyangwa se ayo wishura ku kwezi, monthly payment, cyangwa se ayo uzaza wishura ku kwezi, ahita azamuka kubera kuko utakuyemo ya 20%. Ya 20% niryo banga ryabo, niryo bacuruza, nizo nyungu bacuruza. Muri makeya rero, icyo navuga nuko abantu bagiye kugura amazu bazaza bakora ibishoboka byose, nimba bari kumwe mu rugo, bishire hamwe bageze ya 20% kugira ngo biborohere. Ubwo rero iyo umaze gushira 20%, ndavuga ko umuntu uyageza, ukuramo icyo bita PMI, Principal Mortgage Insurance. Iyo ngiyo ni nk'ingwate ya banki, uba ukuyemo bikaba 0, ugahita ugera ku ideni nyirizina, bya 350 baguhaye. Noneho iyo wagejeje 20%, ni ukuvuga iyo ugiye kwishura mu kwezi, bahita bafata arya yose washize hasi, mbega mugiye gusinyana, mugiye gusinyana ideni, bareba cash wabahaye bakayikuramo. Noneho ugafata bya bihumbi 70 wakuyeho, bakabikura muri 350. Abazi imibare barabyumva. Noneho ayo usigaje niyo ukorera. Mu gihe cyo kwishura rero niho hari ibanga, ni naho hashimisha mu muryango. Nico gihe usanga mubasha kugera kuri rya deni babahaye. Waza ushiraho 1000 bikamanuka, washiraho 1000 bikamanuka. Nawe ka gace yanzu yayiteretsemo, uko inzu zizamuka mu biciro aho zigeze, nawe wazaja kugurisha byakunaniye, ukagira amafaranga ukuramo. Kandi yayandi abari muri yanzu agiye 70 washizeho, abari ayawe, ni cash yawe washizemo, niki ingwate washize gusa muri banki iraho ngaho y'icizere cyawe, kugira ngo icizi inzu kugenda izamuka bigenda bigufasha mu gihe cyose kiri imbere. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, iyo bigenze gutyo wagejeje 20%, bigufasha kwihuta kwishura. Mushobora kuha plan, mukaza mushiraho menshi 5, 3 uko muyabonye, byibura
igihe noneho umwe arwaye cyangwa se atafite imbaraga zo gukora cyangwa yatakaje akazi, mugenzi we akabasha gushobora gukavaringa depanse zose z'urugo, guhaha, ibyo kurya, amamodoka wenda y'amasiranse na esanse zabo, ibintu byose by'amadepanse yo mu rugo. Wa wundi utakiyabasha gukora hasigaye umwe mu rugo akabasha koroherwa no kubikavaringa. Tukiri aho ngaho wenda abantu bashobora kubumvisha PMI ntibabisobanukirwe, reka ariko dukora nutangiza dutera abantu amatsiko kubera ko rino somo rizakomeza. PMI ikora iki, ni iki mu ideni? PMI ubundi ni amagambo y'icyongereza ariko twayakubira mu rurimi rwacu wenda bumva neza. Ndavuga ku badashoboye kumva icyongereza neza, ni ukuvuga PMI ni ideni ariyo yitwa principal, iriya P ni principal yose ikubiyemo rya deni baba baguhaye, hakabamo n'inyungu, hakabamo noneho n'ubwishingizi bw'aya nzu yawe, byose bikitwa ngo ni principal mortgage insurance. Ni ukuvuga harimo ideni n'inzu baguhaye na asiranse yayo. Iyo utakuyemo ya 20% ikubiyemo kugira ngo iyo PMI ivemo, PMI ya ngwate yabo ibashe kuba zero, uvuga ati narayabahaye yose yararangiye. Kuko iyo batanga ideni muri Amerika baritanga bakabwira ngo urashira hasi angahe, nibyo navuze na kare, bakabwira bakubwira ati 20% niyo bemera. Munsi yayo bo bashaka ngo uje munsi, ariko ugomba kwihagararaho. Uramutse ugize umugisha mukegeranya amafaranga mukageza 20%, biragufasha mu gihe ca buri kwezi mu kwishura. Icyo gihe bikorohera kugabanya ubwishu bw'ukwezi, bikongera kugufasha kwishura wenyine mu gihe wanyu cyangwa se umudamu cyangwa umugabo atayakora. Ubwo mu yandi magambo nuko iriya PMI ni insurance y'amafaranga yose wafashe kuri yanzu. Yego, ni ukuvuga ni ingwate y'amafaranga yose wafashe kuri yanzu. So bivuze yuko nimba ufashe ideni ukishyura PMI ntiwishyure ya 20% ya 20%, bivuze ko uzishyura insurance yindi iri hejuru ya mafaranga yanyu usanzwe wishyura ku kwezi, kugira ngo nutabasha kuyishyura bazaze babone amafaranga biyishyura ubwabo. Nicyo gituma rero iyo bigenze gutyo utarayikuyemo bakabwira ati njewe bambwiye ngo nshireho gusa makeya, nishiraho 5 hasigara 15. Ni ukuvuga ijya 15 yabisigayemo niyo uzakorera gusa, urashobora kuyikora n'imyaka myinshi. Ari naho hahandi ku kwezi nimba barakubwiye, kwezi nimba wari kwishyura 1500 bagahita bakuzamura akagira 3 ibihumbi 3 by'amadolari. Tekereza ibihumbi 3 by'amadolari buri kwezi, nani mbate panse mu rugo, uwo muntu yaba mu nzu. Icyo gihe ni ukuvuga uwo muntu ntazaba muri ya nzu yaguze, azibera hanze y'inzu ashaka amafaranga, kandi ayo mafaranga ashaka yose nta saving agira, yose ahita ayaheza banki. Ugasanga noneho abayeho nabi, ugasanga birabakorganishe mu rugo bitewe nuko yinjiye mu ideni nabi. Ariko ku bantu binjiye mu ideni neza, mu kuri ni byiza njeho nashikariza abantu bose kugura amazu, kuko ni adresse iri fixe, ama apartment agenda azamuka no muri iki gihe cya economy. Ni byiza kuko abantu babasha kuyigura. Ikindi cya kabiri navuga, nyuma y'ibyo byose waramutse wayagejejeho ugize umugisha ukageza kuri 20%, hari ikintu kindi nashatse abantu wenda hari ababikoresha ariko ni ugufasha batarabisobanukirwa. Ni ikintu cya recasting. Kuri casting hariho refinancing na recasting. Ibyo bintu abantu hari igihe bakoresha refinancing ukumva ngo niyo nziza, ngo nje nza refinancinga. Recasting nayo ni yindi nzira nziza mugomba gukoresha. Recasting rero gukata ideni. Unyemereye twabatera amatsiko kugira ngo iyindi episode tuzakora bazayishimire, bazadoreze n'ibibazo kuri iyi ngiyi, ko ntitubahaga byose uyu munsi
okay, nta kibazo, reka dufate recasting ni ikintu kabisa mbashishikaza apana refinancing. Tuzayivugaho ubutari casting ni nziza pe, igabanya, reka mbakonjereho bukeya wenda mbaheze ka tips bukeya, igabanya ubwishyu bw'ukwezi. Iyo wakuyemo irya PMI waramutse yarabaye 0, ya ngwate yabo warayibahaye yose 20% ukayigeza, ni ukuvuga wewe uja muri banki yawe ugahita ubabwira ati ndashaka kuri casting. Ico gihe bahindura kontra, ya kontra mwari mufitanye ya rya deni mugura bwa mbere ubaheza 10,000 tuvuge by'amadolari, biterwa na banki yawe babaza ko ifite programme, warangiza ukabwira ndashaka kuri casting yanje kuri casting. Niko gukata ideni kuri katamu, barongera bagakora amortisement yayo bakareba uko wishuye biki byose, warangiza ugasanga nimba wishuraga 15,000 washira 10,000 bigahita bimanuka cyane, ugasanga wenda ugize hari abahaye bishura wenda amadolari 700 kandi bari bakisha amazu arimo byose birimo, ugasanga ari muri 800 amadolari 800. Jewe intego numva nziza y'imiryango bahaye bagura amazu nuko bagera ahantu tukareba ideni ngo ni rirerire rinini, ahubwo uzareba ubwishu bw'ukwezi ko buri hasi, urwane n'ikintu cy'ubwishu bw'ukwezi gisubire hasi kugira ngo nubwo ideni ryazatinda nta kibazo, ariko ugende ushaka inzira zose zituma ugabanya ubwishu bw'ukwezi. Rero recasting rwose abatarayikoresha muyirebe kuri Google, musome uko iteye, murebe n'ama YouTube, muyitegere neza. Ni programme nziza ku bantu baguze amazu muri bihugu bya Amerika ndetse no muri za Canada na Australia, n'ibira bihugu byose byo mu Buraya, Amerika, hirya no hino bino bihugu biteye imbere. Recasting barayizi kandi harana jewe ndumuhamya kuko yamfashije kandi ubu nyine biba bigenda neza. Ubwo ku bantu bamaze iminsi bumva ibintu bya refinancing, ubu ngubu haje ikindi kintu gishasha cya recasting. Byari bihoraho ni imyaka n'imyaka, nuko wenda abantu muri community wenda abantu badasangira, ariko birahari ibintu byose byarakozwe imyaka magana muri bino bihugu. Igikeneye gusa ni amakuru no gufashanya nyine gusangira amakuru kugira ngo tworoherwe. Hari ubwo nshobora kuba mbizi undi mugenzi wanje wenda bimugoye, ariko impamvu natekereje gukomeza kuganira ibi bintu twigishanya nugira ngo tubashe gufashanya muri no mibereho ya Amerika kugira ngo tubashe kugira integration nziza, tureke kuba hanze y'amazu twaguze, ahubwo tuyabemwo tunezerewe twishimye hamwe n'abana. Rero icyo navuga cyiza nuko winjira neza mu ideni rya hano muri Amerika, ugomba kwitonda rwose kuko hari abantu benshi kumwaka utani ko abantu bagenda bakena kandi ko bagenda binjira mu madeni menshi, bakeneshwa n'amadeni, amafaranga bakoreye yose agasubizwa ibigo byabahaye amadeni. Rero iyo ibigo bibaye byinshi wafashemwe amadeni, ya inkamu ya wa mushahara w'ukwezi usanga wowe ntacu usigaranye, ugasanga niba ukorera icyo gihe uhinduka umuntu nyine umuntu ukorera abandi bari bene madeni. Ariko nkifuza kuko abantu bari mu rugo hamwe bagomba kwishyira hamwe bagafashanya kugira ngo bazaza bageze 20%. Reka tugushimira ku mwanya wawe kandi tunasaba abantu kwandika ibibazo baba bafite kuri rasomo rya mbere twagize ubushize, ndetse n'iri ngiri nimba ari ibyo batumvisemo, nimba ari ibibazo bindi baba bafite mwakandika muri comment kugira ngo irindi somo rizakurikira tuzatangire dusubiza ibibazo. Hanyuma ubutaha ndizera ko tuzagana hejuru recasting na refinancing. Ubutaha tuzagana kuri cyane mu buryo burambuye kuri recasting ndetse na refinancing, cyangwa se kubu nyine tuvuge wenda urabona inyungu zagiye hejuru, ni byiza kutihutira kugura amazu kuko nunayagura ubanza ubitekerezeho kuko bizamura ubwishu bw'ukwezi cyane kubera kuko utabasha kugeza ariya 20%. Yego, murakoze cyane. Murakoze abantu mukore subscribe na share, musangize ibiganiro abandi kandi tubahishe byinshi. Imana ibahe umugisha.